Kim Jong-un, listen up. You say you have a nuclear button on your desk? Well, I have a bigger button, a stronger button. And guess what? It works better, faster, and more powerfully than anything you've ever seen. America is the most powerful ese ujya ufata nation on umwanya earth. ukibaza uti We don't take leta threats. zunze ubumwe za We amerika don't zishora play amafaranga angana games. iki mu gisirikare? We lead. We ubwo win. ingabo za leta And if zunze you ubumwe za even amerika think about zataga doing muri yombi something Nicolas reckless, Maduro you will wayoboye regret it. Venezuela Big zimusanze iwe mu mistake. rugo Huge. nyuma yaho Your people ntizatindiganyije are zahise zigaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cya Irani bikaba byaratumye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah al-Hussein Khamenei ahasiga ubuzima. Iki gihe benshi barakangaranye bibaza imbaraga aho igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika zifite aho kizikura, banibaza impamvu nta gihugu ku isi ya rurema cyakomamo nkokora umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika. Raporo ya SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, iki ngiki ni ikigo gikora ubushakashatsi ku mafaranga ashorwa mu gisirikare mu isi. Ino raporo igaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika zije imbere mu gushora amafaranga menshi mu gisirikare kuva mu myaka myinshi ishize. Ahangaha bivugwa yuko leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2024 zashoye amafaranga menshi aruta y'ibindi bihugu bigera ku 9 biyikurikiye ateranyijwe yose. Ibyo ngibyo bikaba bishimangira igitinyiro ndetse n'ubudahangarwa bwa leta zunze ubumwe za Amerika. By'umwihariko muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika zishora amafaranga angana iki mu ntambara cyangwa se mu gisirikare. Nkwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro w'icyubi cano mu Rwanda, nimba utakora subscribe rebo hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge nditsira umuhumuza ikaze. Kim Jong-un, listen up. You say you have a nuclear button on your desk? Well, I have a bigger button, a stronger button. And guess what? It Leta works zunze ubumwe za better, Amerika faster, zishora and mu more gisirikare powerfully than amafaranga anything angana you've iki? ever seen. Ubwo America ingabo is za the leta most zunze ubumwe za powerful Amerika nation on earth. zataga muri We don't yombi take perezida wa threats. Venezuela We don't Nicolas play Maduro games. zimusanze We mu lead. gihugu cye muri We win. Venezuela i Caracas And mu if murwa you even mukuru. think about Nyuma doing y'ibyo something zigatangira reckless, kugaba ibitero you will bikomeye cyane regret ku it. gihugu cya Big Iran mistake. byahitanye Huge. umuyobozi Your w'ikirenga wa people are Iran suffering. Ayatollah They al-Hussein are Khamenei. starving. Benshi Instead of batangiye making gukangarana threats, bibaza fix your imbaraga country. iki gihugu cya Take leta care zunze of ubumwe your za Amerika people. gifite ku That rwego would be rwa smart. gisirikare But ku buryo no, kibura you igihugu wanna icyo ari cyo act cyose mu isi tough. cyagikoma mu Bad nkokora. idea. Raporo ya SPRI, Stockholm International Peace Research Institute, iki ngiki ni ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye cyane ku mafaranga ashorwa mu gisirikare mu isi. Ino raporo igaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika ziri imbere cyane mu gushora amafaranga menshi mu gisirikare kuva mu myaka myinshi ishize. Ahangaha kandi bavuga ko aya mafaranga leta zunze ubumwe za Amerika zashoye mu mwaka wa 2024 aruta cyane ay'ibindi bihugu bigera ku 9 biyikurikiye ateranyijwe yose hamwe. Ibyo benshi bakomeje gushimangira ko igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kizakomeza guhora ku isonga mu bihugu bitinyitse mu isi yaba mu bya gisirikare, mu butasi ndetse no mu bukungu. SPRI iyi ngigi igaragaza ko mu mwaka wa 2024 leta zunze ubumwe za Amerika zashoye mu gisirikare cyayo miliyari 997 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika. Ayo yashyizwe mu gisirikare cyangwa se mu gukoresha intwaro kuva ku ziremereye kugeza ku ntwaro zoroheje, mu bikoresho bya gisirikare birimo indege z'intambara rutura, drone za gisirikare ndetse n'ubwato bunini bw'intambara n'ibindi bikoresho byose bya gisirikare bikoreshwa ku rugamba. Ibi ngibi bivugwa ko amafaranga leta zunze ubumwe za Amerika zashoye mu gisirikare mu mwaka wa 2025 ari hafi miliyari 1,000 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika, ayarenga 3.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko aya mafaranga azakomeza kwiyongera cyane akagera kuri miliyari 1,500 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2027 ubwo manda ye ya kabiri izaba igeze ku musozo. Raporo yateguwe n'umuhanga muri politiki ya leta zunze ubumwe za Amerika Prof Linda G. Bilmes ahangaha igaragaza ko ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya umutwe witwaje intwaro w'abahuti mu nyanja itukura byiswe Operation Wrath Leader ndetse na Midnight Hammer yo gusenya ibikorwa remezo bya nuclear mu gihugu cya Iran, bivugwa yuko ibi bitero byatwaye igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika amafaranga ari hagati ya miliyari 4 na miliyoni 400 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na miliyari 7 na miliyoni 200 by'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2024 gusa. Ubushinwa nicyo gihugu cya kabiri cyashoye amafaranga menshi mu gisirikare mu mwaka wa 2024 kuko yageze kuri miliyari 314 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika, zingana na 1.7% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bukurikirwa n'igihugu cy'Uburusiya buza ku mwanya wa gatatu, bakaba bwarashoye miliyari 149 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika, zingana na 7.1% by'umusaruro mbumbe wese w'igihugu cy'Uburusiya.
Ubudage, Ubuhinde, Ubwongereza, Arabia Saudite, Ukraine, Ubufaransa byose bikaba biri ku rutonde rw'ibihugu 10 byashuye amafaranga menshi mu gisirikare mu mwaka wa 2025. Ubuyapani buza ku mwanya wa 10 kuko bwashoye miliyari 55 na miliyoni 300 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zingana na 1.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cy'Ubuyapani. Intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran yatangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026 irimo gutwara amafaranga menshi cyane kugereranyije n'intambara zabanje. Isesengura ryakozwe n'ikigo CSIS, Central for Strategic International Studies. Iri sesengura rikaba rishingiye ku makuru yatanzwe na Minisiteri y'Intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko Washington ishora hafi miliyoni 891 n'ibihumbi 400 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri no ntambara buri munsi. Indege zihenze cyane nka B2, B1 ndetse na F-15 za Boeing, F-35 Lightning II, F-22 Leopard ndetse n'intwaro zikomeye cyane zirindwa mu bikurugamba MIM-104 Patriot, drone za Lucas ndetse na MQ-9 Reaper n'ubwato bunini bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzwi nka USS Abraham Lincoln ndetse na USS Gerald Rutherford. Ibi ngibi nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwifashisha muri no ntambara yayo ndetse na leta ya Iran. Umuhanga mu bigendanye n'ingengo y'imari akaba n'umuyobozi mukuru wa Penny Wharton Budget Model, Kent Smathers, uyu nguyu aherutse gutangariza CNN ko iyi ntambara iramutse imaze amezi 2 gusa byatwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiguzi cy'amafaranga ari hagati ya miliyari 40 na miliyari 95 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. SIPRI ahangaha kandi yagaragaje ko mu mwaka wa 2024 inganda za gisirikare 100 zikomeye mu isi kurusha izindi zinjije miliyari 679 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko iza nganda zikomeye 100 mu isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihariyemo miliyari 334 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zigakurikirwa n'Ubushinwa. Inganda zo muri iki gihugu zinjije miliyari 88 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo mu Bwongereza zikaba zarinjije miliyari 52 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo mu Burusiya zikaba zarinjije miliyari 31 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri no ntambara. Mu nganda 100 zikomeye ku isi zitunganya ibikoresho bya gisirikare harimo 39 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu kiza ku mwanya wa 2 mu bifite inganda zikomeye cyane nyinshi kuruta izindi kuri uru rutonde ni igihugu cy'Ubushinwa. Gusa Ubushinwa bwo bukaba bufite inganda zigera ku 8 muri izi 100 za mbere mu isi. Lockheed Martin yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urunguru nirwo ruganda rwa mbere rukomeye ku isi. Iyi ngiyi yashinzwe mu mwaka wa 1995 nyuma yo kwihuza na Lockheed ndetse na Martin Marietta. SIPRI ahangaha igaragaza ko mu mwaka wa 2024 uru ruganda rwinjije miliyari 68 na miliyoni 400 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rubikesha amasezerano arimo ayo gukora indege zirimo F-35 ndetse na misile n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye bya gisirikare. Mu mwaka wa 2026 Lockheed Martin yagiranye amasezerano na Minisiteri y'Intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ngaya ni amasezerano yo gukora misile zo mu bwoko bwa PAC-3 zifashishwa mu guhangana n'ibitero by'indege. RTX, Northrop Grumman, General Dynamics ngizi zinza mu nganda 5 zikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikaba zikora indege z'intambara zidasanzwe zirimo drone, misile ndetse n'intwaro ziremereye cyane. Sibyo kandi gusa bivugwa yuko Washington ari umukiriya w'imena wa zino nganda tuvuze haruguru. Amafaranga byinjije mu mwaka wa 2024 ari hejuru ya miliyari 30 na miliyoni 600 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bivugwa yuko aheruka guhura n'abayobozi b'inganda za gisirikare zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo baganire kuri no ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ahangaha amakuru y'ibanga avuga ko banzuye ko zino nganda zigiye gukubaka intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare zikora kugira ngo iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeze kuza ku isonga mu bihugu bikomeye cyane mu isi mu kugira igisirikare gikomeye. By'umwihariko muri iki kiganiro twareberaga hamwe ibihugu by'ibihangange mu isi, ingingo y'imari y'amafaranga birimo birashora mu gisirikare muri bihe by'intambara. Nge mwabanye muri iki kiganiro ndicira umuhomuza kwibutsa ko nimba rwo rwa mbere ugeze kuri no muyoboro mu Rwanda wa YouTube channel, nimba utakora subscribe ribo hasi ukande subscribe ndetse kandi beko ukanda kozogera kugira ngo ujye kurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ndabashimiye cyane. You will regret it. Big mistake. Huge. Your people are suffering. They are starving. Instead of making threats, fix your country. Take care of your people. That would be smart. But no, you want to act tough.
Bad idea.